Helo. Helo! Ti'n iawn? Ydw, diolch. Pwy yw ti? Ellis Lloyd Jones dwi. Be ti'n neud? O, dwi'n TikToker. Pam o ti'n TikToker? Pam nad wyt ti? Sut fysa ti'n esbonio TikTok i Alien? Mae fe fel OnlyFans except for the elephant cocks. Os fysa ti'n rhyddhau persawr dy hun, be fysa ti'n ei alw fo? Melis, so Ellis. Here we are. Be ydy dy hoff reg? Shag, marry, kill, Jack a Jock, Mr Urdd a Coen Glyndŵr. Go! Right, okay, bydd rhaid I fi siago Jack a Jock. Yeah, make my way up to Sally Mary, gael threesome gyda hi, jyst I gael allweddi y caffi. Kill Mr Urdd, you know, cymryd dros y urdd. Mae'n y patrwm fan hyn nawr, does? Obviously, bydd rhaid I fi ma priodi a Coen Glyndŵr. What a babe. Sex ar y date cyntaf. O na, dim diolch. Dwi'n eitha hen fashion. Cymryd fi mas am bwyd, hit me over the head with a baguette, spit in my face. A wedyn cymryd fi I zoo, you know, treat me. Unrhyw anifeiliaid anwes? Crabs. Hoff ffilm? Hercules, hwnna oedd like sexual awakening fi. Oh. Beth oedd y text dwytha I ti ei yrru? I ffrind fi Rhianwen a fi wedi dweud piw piw. Ydy Jaffa Cake yn fisged ta cacen? Fisged, stupid question. Ti'n gallu gwneud impressions? Wel, mae lot o pobl ar TikTok yn dweud bod fi'n swnio fel David Thomas o Little Britain, so fi'n gallu gwneud Can I have another Bacardi and Coke please, myfanwy? Beth ydy'r peth dryta ti erioed wedi ei brynu? Wel, yn ddiweddar fi wedi prynu iPad allan o Hunchman I fi. Diolch yn fawr Legends. Ideal takeaway? Unrhyw beth gyda burgers, chips, chicken a milkshakes. Cem glad ta'r ddinas? Dinas, 100%, yeah. Boxers ta briefs? Boxers. Cas fwyd? Unrhyw beth spicy. Beth oedd y peth dwytha I ti drio am y tro cyntaf? Nhw fel like sweet peppers, fi wedi cael go hwnna. A fi ddim yn ffas arno fe, fi wedi siw arno fe, oedd rhywbeth ddys I squirt yn fy ngheg. It's not the first time. My mum's gonna watch this. Dy habit gweithaf? Gwisgo'r un sanau am like 1 neu 2 mis. Crush cyntaf? Hen athro bioleg fi. Be ydy dy go-to meal deal? Sausage, bean and cheese meal pasty a hot chocolate 2.30. Mae gen ti 10 munud I fyw. Be ti'n neud? Bydd rhaid fi gwrando I Here and Now gan Steps ar repeat. Guilty pleasure? Gwrando I Here and Now by Steps on repeat. Be fysa dy neges di I unrhyw haters? Fuck off. Ti ar OnlyFans? Ydw. Be di dy enw di am yn ôl? Wel, mae hwnna'n actually party trick fi. Dwi'n gallu dweud unrhyw beth backwards. Diolch, syle, helys, roed, sios. Be wyt ti ei ofn? Dynion. Be wyt ti'n ei garu? Dynion. Noson mewn neu noson allan? Noson mewn. Hashtag hunan ynysu. Diolch yn fawr, Ellis. O, diolch yn fawr. Neis dy weld di. Ta-ta! Hwyl. Holiw. Ma. Choed. Diolch. Ham. Hwylo.